whaftai le tua wa whatapeneina oe. Whatapeneina I tātou mola nau. Pati atu aveleli. Ona lala mele mamalo le tua le nei tai au. Pati atu mo le au whipese. Thank you, team. God bless. Poli le nganga whaftai ta ma apostolo. Tonu foi lo mafuta mel tātou tina I lunga o penga te whailangi. Ai mom, love you. Nata foi lea niso o tātou paanga o tātou pokalame masani au sate tasi. Paanga o papatoe Christian Minch Emanuelu. Tu e whale nei langi o e mafuta mai. Ki ora from New Zealand. Talo fatu. Me whai e le tua mo tātou. Paftai nei avanoa. Tu la e tua le pule la. Le avanoa tāu e whasoa i ato e. Le fionga pa ia le tua. It's a privilege and honor for me to stand behind this pulpit. To share with you the divine word of God. O le upo le ola. E le I tupu mua le lalolangi. I le tūlangi sisifo le tele o tusipaia. In the history, por tale fasol pito. Never before in the history that the Bible has been available in the Western world today. Wayai tuspaia I faletali malo. There are Bibles in hotels and motels as well. There are Bibles in the office. Wayai tuspaia I officer. Wayai tuspaia I faletusi. There are Bibles in the libraries. Bibles in the cars and buses. Wayai tuspaia I tavale ia ai mai se foi mo pasi. Tele o ainga to farm members ai ko kiki se fulu tuspaia. That is a reality. But never before in the history, the famine of the word of God in nowadays in the Western world. Ele tupu mua ele tūlangi sifo, se onge o le upu a le tua. Ma isi tu o le lalolangi, pa whena I loa, e ke loa I mea I tutupu. Tele o atunuu wa whasa ta talo I tono whaleo malo o atunuu te tasi. Tono whaleaonga even New Zealand, not allowed to start with prayer anywhere in New Zealand schools and also in the government of New Zealand. O ngai ke loai, ua onge le lalolangi le upu a lea, even in our Christian world. E o ai au kerisiano wa. What happened nowadays? People ignore the word. Ua ngalo tangata le upu le tua. Why is that? O ifo e ke loile moni ma le fa maonyo le tua. That you can tell how faithful the word of God is. Na fe mai e aso e lo fa ile tangata ya te ia lava. E aso ya fetawa ia malo fetawa ia inga. E ia aso tupu ile onge fe ai ta lingo tangata. Nowadays, hallelujah, the question for you, my family, are you ready to receive the word of God? Hallelujah. This book is not a religious book. I've been saying this for many times. I'm always saying this. This is not a religious book. This is a practical book. Ole upu e ola le famai e pere fan fai posfulu malelua. Hebrew chapter 4 verse 12. Famai the word of God is your living and active, sharper than any double-edged sword. Famai olo ola le upu, olo ongalua le upu, mai e pei ole pelu e fatau maayo ne tu. The word of God is your living and active. E ala fai tu kupu mei e tupu le lalolangi le nei o taua o misa o fe vai inga o wha mai mea umalo tu tupu ea e whai loa mai ati oe le moni o fionga le atua. Read Matthew 24, you will see in there things that happen in the world today. Ngai e whaasoa tatu tamate me tatu whamutunga. The word. Yone mo mua fai pasuma fa mai ua liu tino tangata le upu. Ua liu tino tangata le upu. Esa fina ngalo le tua ina ia maua oe maua ta ua le saulotonga mai la nothing but the word.
Isaia 5:5, sui e lau tusi. Isaiah chapter 55, verse 1 to verse 9. Isaia 5:5, pau mua se whaangata ma le whai upa iwa. Maua leo na to sue leo lau tusi le lua konito, na ta upe tolu, whai upa sumar fitu, ma le sifulu ma le valu. From the Old Testament, the book of Isaiah 55, verse 1 to verse 9. And from the New Testament, 2 Corinthians chapter 3, verse 17 and verse 18. Tusi malamalama. Tato whaitau so'o fo iai, rau ngaino whawhia. Al upo le tua, fōu al upo le tua, te mi uma maso uma tato te ui. Hallelujah. Praise the Lord. Amolo tu spaya sa mo fa mai ameni. Na tato whaitau whatasi ai whai mua se whangata mat whai puiwa. Whaitau ia. Ia o koe whai kari fo ila. Kilo ele ngana sa moa. Whai le e ngai e ka ua i kuspa ia mo upu whamamafa. Question mark, quotation marks. A ele ango iai mo whailonga mo pilioka. E ke le maua le a ango o le kuspa ia. Ngai capital letter ngai highlight mai le e o tou. Why is that? E alang capital letter mai ma highlight mai. Inga ia e saungi ke ka penga. After that word, that verse, e lai muli mai a oe se fe au e ka ua mo oe. A ele ango lai le e o tou uma. Remember the book of Isaiah, o le prophecy le kaimi o Isala elu kaimi ka apere nu o le tu mo sa yuta. And now, I kilo al whaimomua, well, not only for Israelites, but for everyone. Doa kakala mai mo tātonu ese. Whai kau ia, o tō uma o e fie inu, o maia i le vai, a toa ma o tō ua le aini tupe, o maia i nā whātau ma ai, i o tō o mai lava, ma whātau le waina ma le suasusu, a le aisa tupe. Ele ai fo isa tau e whātawai. Se ale mea tau te vatua ia au tau tupe i mea le ni mea e ai. Ma matu mea tinga ai o tau i mea. Se i matua wha longo maia ia te au. Mo o tau a ai i mea le lei. E fia ai o tau loto i mea le lolo. Ua i maia o tau talinga. Mo o tau o maia te au. Wha longo maia, e o lai o tōu anganga, o te o sia fo i le whea ngainga e whawa vau ma o tōu. O mea lofa ia na fola ina ia tā vita e wha maoni lava. Pauta, o avatua ia te oe whai mamori mau i le nuu, o le tai mua i le pula i le nuu. Pauta, e te wala au i nuu, e te railo. O nuese fo i sa la tōu le iloa oe, la tau te tau whetuli mai i at oe. Ona o Iova, lo atua, male pa ia o Israelu, o wā ua ia tau le leia oe, whai pui ono. I o tau sa ili ia Iova, manu o mawhai o na maua o ia. I o tau wala au ia te ia manu o lata mai o ia. Ia la fua ia le a mio leanga lo nala. Male tangata anga sala ia la fua ia o na manatu. A ia foi mai ia Iova, o na lofa mai lea o ia te ia. Ia foi mai lo tātou atua, o wana te matua wha mangaloina. Wa o manatu, ele o tau manatu. O uala, ele o tau wala. Fetalai mai ia Iova. A wae pei o na sili o na mawalungo o le langi i le lalolangi. Wha pea o na sili o na mawalungo o wala yo tau wala. Mo manatu yo to. Come to me, all you who are thirsty. Come to the waters. And who you have no money, come. Buy and eat. Come. Buy wine and milk without money and without cost. Verse 2. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen. Say, listen. Listen to me and eat what is good, and your soul will delight in the riches of fare. Verse 3. Give ear, say give ear, and come to me. Hear me that your soul may live.
I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promise to David. Verse 4, see, I have made him a witness to the people, a leader and commander of all of the people. Verse 5, surely you will summon nations you not know, and nations that you do not know will hasten to you, because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for he has endowed with splendor, you with splendor. Verse 6, seek the Lord while he may be found, call on him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will freely pardon. Verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 3, verse 17 and verse 18, olo 𝚘𝚙𝚢𝚅. Lua konitolom ta upetolu, pa upesumal fitu mal pa upesumal valu. Ole ali foi ole nganga ia. Ole mea o yaile nganga ole li, o yaile sautonga. Ai lat ai tato umalo vava ai tato le pupulo le li peise I se faata ma o tato mata. Ele ufitia ua liua fo I tato ua fo linga yai nai le pupula fa pei ona mai le li le nganga. Now the Lord is the Spirit, and the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we who will unveil faces, all reflect the Lord's glory and being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. O le tala noa mai Paulo I le kalesia koninito I le tulafono. When the Jews read the law, they cover their face with the veil. Hallelujah, in the Old Testament. Lea lai au hao mai apostolo Paulo ya tatou. Wa le toe ngalue, wa le toe weke kakou ia na, e le o maua e tatou le mamalu lea mai le tua ono o le tulafono. Ai ono o ke riso Yesu, le ua maua e taua, le saulotonga le o tatou onu esa. Remember, we are Gentiles. Hallelujah. So the veils is no longer work into us Gentiles, but the glory of God. Le ua pupulai oe pupulai taua, ua mawhai e taua ona ta whaasanga I le mamalu Yehova. Amele avesa pati I le tua. E ala I le toto ke riso Yesu. O te fia whaonga ina, I would like to use verse 1 of Isaiah 55 as a subject of our message. O te fia whaonga ina le whai umuamua le Isaia 5:5, e mawes au ta whamalosi e whapelo na whaitawina. E o tō uma o fia ingu, o maia I le vai, a toa ma o tō waleini tupe, o maia I nā whaatau ma ai, I o tō o mai lava, ma whaatau le waina ma le suasusu, ai le aise tupe, e le ai fo I se tau. Come all you who are thirsty, come to the waters, and you have no money, come, buy and eat, come, buy wine and milk without money and without cost. Ole mata upule 5 o tatou loa, ole mata upule 5 pa umuamua o se vala aulia fa le anganga fa evangalia mai le taimi o Isaia. O se vala aulia foi pe fai tau ia mai susuei. O se vala aulia ua au tau sanga, ua au tupulanga le nei vala aulia. The longest ever invitations in the Bible. Isaiah is a prophet of the 8th century BC. O Isaia o le perfeta o le valu senetuli ti la mo. Lewa kako yai le senturi lusu maltasi AD. Lewa tato yai le senturi o le luas fulu maltasi. Lewa kako le luafi lo lima. Koe fia kausanga a kolufu kas. Pea koe fiku lima. Koe kausanga 70 more years on fulfill o le senturi le kako yai luas senturi luasu maltasi. Ai fika la fa le mafau ia tusa ma history matala anga o le tuspa ia mai le fenga in tuai le taimi o Yesu ma le taimi lo tatu ia ko kiki a kolu afe tausanga. It's almost 3,000 years of this invitation. Hallelujah. Pa kako kilo ia le fasolo nga mai ngol kuspa ia ma taimi o le nga tupulanga ma le nga tupulanga. It's almost 3,000 years of this invitation. Ai le isuia
Kai pei o kai mina ka ko karia fa mantunga kai pei o mai le fionga le tua. E le sui a le tino ma le toto ke biso Yesu. A laenga lue ha. This invitation has never been changed from thousand and thousand and thousand years. O la tu mawa say come. 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 O mai. O mai. O mai a faina wa tolu la la tele tolu a feta usanga. O lona winga o mai le kupulanga feingu le vai uma o mai le kupulanga fa malolo le vai the same water uma malolo padia Yesu le vai o mai le kupulanga fa u at the same vai the same water say yo o mai lava le nature yao right now hallelujah o le lava vala au le tua mo le lava vala au le tua mo hallelujah kako kilo ni vai kainu kako yai pe kako mo mawinga le watato ya yaso ngata ai pona mo mau yelu lo mata upo lu foi polu sumal balu way back in the Old Testament so a Isaia malakai minga perfecta yelu hallelujah sau yelu fa mai muli ane afterwards. What does that mean? Mavaya kuya kupulanga generations after generations. Then I will pour down my spirit to all people. Muli ane o te lilingi fuailo wanganga pa ia ilunga tangata uma matua pe lai titi talavou pe toina I tangata uma si vai le lofo le tua malisa sa mai le tua ya toi ona manuia ma ia lilingi ya toi ona perfecta mai le o toua tali mo o toua fafine e loe o tou le afalinga e mo miti o tou I sa fo luka lo vai taimi fenga ngfo tusiana tusinga ngaluenga le nganga paia ngaluenga lo mtau pe lua fai pe suma fitu the same message pa mai luka la tusi fa le ngaluenga le nganga paia ile ngaluenga lua fai pe suma fitu in the last days o aso e ngatai in the last days when nowadays o te lilingi fai lo nganga paia ilungo tangata uma e perfecta mai o toua tali mo toua fine. This is a prophecy of nowadays. You young man, you young woman, now is the time for you to preach the gospel. Preach the word. Prophesy the word means preach the gospel. Now in the days of the Lord. We are in the last days. O ai le tatou te whaatari, lea ua whai le whinangalo le tua, e li lingi mailo na nganga pa ia ia te oe maa. Young men will see visions, young stuff from age 50. Hallelujah. Praise the Lord. A whai ngake also e Paul vori ma kiki, ngā you're still young. You're young. Pakaua ko inga wa whainganga is irunga per mere iau. I'm still young, but I'm telling you the difference of ages. You're still young. All the prophecy for you nowadays, praise the Lord, you can see visions. Praise the Lord. Amen. Visions. Revelations. Nowadays, so kako ye avesa pati vile tua. Fa le linga ka ulo ku kam. Ka ulieva mai le fa ka we tupe. Invitations has no cost, no need of money. Pa wale ka unga ye ima come. Ai o mai e talia lea. Praise the Lord, le manuia ma le vai o le tua tano mai le mana o le nganga pa ia. Penga ko ni vai ke miuka ko ia. So le au la mo tatou fai no fa u tale ina le nei fe au e fa pe o le. Fe au o le time. I can title this message as a message of the time. O le fe au o le time. Ave sa pati vele tua. Ko fa mai elu. Muliane you know lilingi failo o nganga pa ia lungo tangata uma ona perfecta ile o toua talima o toua fine faio fai miti o toto ina e loa fa linga o toto le lea. And afterwards I will pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy.
Your old man will dream dreams, and young man will see vision. Now we're in the last days, called the days of the Lord. Tātou te mana o mia ai, le whaungo le nganga pa ia pen whai atu. I le vai kaimingi iwa, kama whai fo le whiria, whakupu isi me, whakosinga mai ei tātou parents. Au sa ili ma, vai kau le whionga redi. Wa kako iei le vai kau e ke le unga inga iloa ka li ima, unga iloa whawhinge ia, ma kua sa ili le poko le mawhawhau. Mene, we are in the days, because what is the purpose of that? Hallelujah. Wa kako iei le vai kau, ask parents e ka kau enga e unga inga loa ka li, ma unga iloa whawhinge ia whatu muina i le vai o le anganga pa ia, ina ia matau i le tua. Wala lewa kilo le lalo langi lo kako iai. O mea na le lei, wale anga. O mea na le anga, wale lei. O mea sai lunga wai lalo, mea sai lalo wai lunga, ha mene mea sai kukongu wai fafo, even the language. E o oa ili ngangana, ngā lue ngā le fili le kam whai aua nge iai se kasi, ngā ke kalia le wala au lele Isaia 5 whai umua. Kama whaile ki Apollo, kam whai a mai mea, pa be alert, 1 Peter 5 verse 8. Mai o tōu matala, o na o leo lo whaia o tōu mo tātou fili, o a yo satani lea. A lea le whi au lea mai eki kilo lo loko mai koe whai kau le whionga le li, kaiminge u kako iai. O le kaiminge mātua, a o tātou whanau ia matau i le tua. A o le tama wala, a whai paka ko ngai tātou whanau ma kua sa ili le poko ma le malamlamo tino. E ile kei me whasan kau mai lua kari ima lua whinge au. Ona o le poto ma le atamai. E whina ngalo le tua ina ia, a o tātou whanau ia matau i le tua. Te lei o le ngivala winga, mai o mai. Ave sau pati o le pusa Isaia, o le tusi o valoanga. The book of Isaiah is the book of Revelation. O lo wha e ata mai ei ma lo wha manatu mai le tua, mea lilo le malo le tua. The problem is, o whawhika audio kako, we only see God for life. So tele o ke usiano nga sa ili le tua le ola, maua lo ola, maua manguia, maua le malosi, ngaka ngā sa ili le li. O isi ngā le sau sa ili le tua mo le wha malolonga. They only come to seek God for healing, spiritually, physically, mentally. Once are you healed, once human completely healed by the power of God, that's the number one problem. Once you're ready to preach the word, on fire, guess what? That's the problem of us Christian world today. Wa nga kako sa ili mea tātou te mana na o le awa o me tātou la posolo paulo esa. La ngau ka ua, kat kong winga ka kou me vaia. Kelen kako wha mo mua mea tātou te le vaia, mai paulo le luoko nito e whawhai po sumal vadu. O loo mātou le mana tu natu I me vaia, a o me le o vaia. A wa o me vaia ua ngata maia, a o me le vaia e whawawia. For we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Mela ia le kan ngoma ile fionga le. E anga kako sa iding e kako mau. Hallelujah. Praise the Lord. Kako e mukto tatou me tatou te mana na oi. Makau dia foi. Hallelujah. Praise the Lord. E sili na moni ma fa maoni me le vaia. This is not real me. Mo whakakainga, e leo malele mongi lea e ke kilo mai ai. Why I'm saying that? O le mea mongi e tū mau. One day I die. Ang whape mongi malele le ke kukuma, e whawawāua o iaia. Praise the Lord. O malele mongi le ke kilo mai ai, le ke kilo mai le kingoi. Piang kako wharonga e onga tama for many years. Pawal kakanga ke lo ngā mongi au, ngā olofa. Il tino. Hallelujah. But real me is a spirit. My body is a temporary and a temple of the Holy Spirit. That's what the Bible says. John chapter 14, verse 16 and 17. If you're my if you're to tono tato tino, ina ia tu ma waile tua maita tato.
Your temple, your body and my body is a temple of the Holy Spirit. Hallelujah. So therefore I must seek. It's a tau ona o 𝚟𝚒𝚍𝚎, matato 𝚟𝚒𝚍 I mea whalea nganga. Hallelujah. Ave sau pati vi ia ile tua. Never mind Apostolo Paulo. Things that we've seen are temporary. Unseen from my omet, praise the Lord. E foi mea lau whakapenga inga le tua mo tatou. Mo moko nito no mtau pue lua whai pue iwa. 2 Corinthians chapter 2 verse 9. Mai ei mea le iwa aia e mata. E le whanongo ine talinga. E le yo foi le mawhau whau o tangata. O mea i wa saunia e le tua mo ai. Ia whai ke alo whai le tua o mea ngā oe. That's what the Bible says. Things that no eyes have seen, no ears have heard, no mind has conceived. Those are the things that God prepared for those who love. If you love the Lord, those are yours. Ao mea ele pa ai mata. Mea ele whalongo inga taringa. Mea ele yo ene mawhawhau. Mea iwa saunia ele tuope Apostolo Paulo. The invisible spirit of God, the supernatural power of God, mea ele iwa ai mata o mea whalea. Awa foi Paulo momoko nito sulima foi pesuma liva. Mai a whai ngata ele nei o langa mea tātou te wha moe moe ia ke viso Yesu. Ma wasili lo tātou ma leia I tangata uma. If only for this life we have hope in Christ, we are to pity more than all men. Mai wasili lo tātou ma leia. So le whiaula lea mai mo tātou e kolu vaenga, wha vaenga le whiaunga mai le whai mua mua le tātou whai tau. Isaia 5:5. Praise the Lord. Part 1 of this invitation. Be thirsty of the Holy Spirit. Ia e nau nau I e whiainu I le anganga pa ia. Whamai whai mua. Come to me all you are thirsty. Come to the waters. O le water is a type of the Spirit. Whamai yo tō mai umo e te o e whia. Yo e oto uma o whiainu I nao maia I le vai o le anganga pa ia. Le mana o le anganga pa ia. Now, as I said to you, now the invitation is open to everyone. Lo wa tatala o le ngata ya Israelu, le vaitaimi o Isaia. A lo wa tatala mai mo oe pen perfeta yeru, perfeta foi lukalan tu singa inga luenga. Pa mai o naso ngata I lo wali lingi mai le nganga pa ia. So the waters is yours. Wa tatala mai le vai o le nganga pa ia. Pawan mea ka kol fai o le tatou talia. Au mua nei valaudia, e le mo tangata uma. The invitation is for everybody. O le walawina mo tangata, ai le mo tangata uma la tau titalia. Only for those who are thirsty. Nga o la tau ea, e whiainu I le mana o le anganga pa ia ave sau pati. Ai whiai loa lo walawina. Ai whia mautinoa lo purpose ma lau calling. Hallelujah. Only the Holy Spirit will reveal you your purpose, your identity, and your calling. Po le ale matango fio upo matongi me o faila unga. La foi le matango fio se la unga ya to e manga ya tsuma dio o upo e vato le fio nga le tua. Ele fai ona fa fia ma to ai la fa malolonga fa penana mo o le saulo tonga mo ni seivanga na o e fa longolongo le upo le tua mai lo wanganga. No man can satisfy your needs, your desires. Hallelujah. Seivanga na ai o e talia ala le mana o nganga paia. Only the Holy Spirit can satisfy your need, and the Holy Spirit will reveal unto you your purpose and your calling. Sa vali atu Yesu le Ioane mtau pe fa I lungo sau mai lalo Jerusalem alu lungo I Galilea. E va ye le te tauno u Yesu le ala mai e ona u atu Yesu longa wala alu lungo I. Wa e foi le si rute nga kasi. Aposi male. The Mediterranean Sea. And yet na sa vali Yesu lungo maungo Samaria onga o le fafine tali tani.
Ai vai foi la le keimile ngali fo finga ka kangelo se keimile u tu ni vai. Okay, o le fafine anga sala. Latu Yesu ngofo lunga le vai, o le vai ya kopo fa mai es fa mai lifte Yesu fa finge se ta ingu. Ai la ku fa finge malana pakete. Hallelujah. Ele imkong ele iloa ma fa fo finge mela kupu ya ke ele sola. Pa wan mela ma fa fo finge o la po pole tangata. They're worried about people. That's why she came in the afternoon. Ele manga o fa kasi ma fa finge ku vai wal kaiminga e mui e ngaia. E fa finge anga sala. Awa loto fa finge alu ko kasi de muking king le la. La sa fa Yesu ai se ku fa finge le se vai. La tala fa finge. Mamaya ele fe ave ia ngai ke lo ele fe ave ia me ayutaia ma Samaria. Hallelujah. Si ole fafinge lo o mau ki ngoa lo nga calling, ole fafinge lo o mau ki ngoa le atua le au na iei, ole fafinge le loa mea fa le anganga. Sa yo ole taimi le fetala Yesu fafinge mai mau, pe angai loa le o lo fa yatu te oe. Se manue ke le koe fia ingu wa oai lava ingu le vai lea, e toe fia ingu, a ole vai o te vatu te ia, e le toe fia ingu ole vai e vea ma vai e puna, o le tala no mai Yesu vai o leola o mea o le malo le tua. Me le mala mai fa finge. Ai siro mal fa finge. Ka ulo Yesu nga ke lor kala mo tatu temi. Pa matana lo Yesu nga ku lor fa finge, ma le mafu anga o sa o fa finge le Yesu. O ngala nga kakala i lole le loto fa finge ne wa ma le vai o le ola. O ai o Yesu o le vai o le ola. Aso hale ngalo lo fa finga vema fa evangelia mo tongo Samaria. Alu lo kai de ai vala au tangata o mai we mala malama le tala. Si e ele kai me confuse lo ma fa ele kai mi wa levanga vala au le tua ya ta u. For many years. Hallelujah. Praise the Lord. Ai ole fala beloved. Ua tātou tali le atua I lo tātou loa ma lo tātou mafofau. Le mai Paulo, we're not focused on the things that we're seeing. Mai Paulo mātou te le tuli matai me vaia. O le sā moa mo tātou tangata as a human, ke le nkako kari konguinga mea kako ke vaia. Alfina ngalo le atua, ina ia e loa ma tātou loa mea lilo le malo lea. Mea lilo le malo le atua. Ke maua foi le Isaia lona mata upe ono. Hallelujah, fai upu mua. Isaiah chapter 6 verse 1 e ke loa fa mai tala tu spaia mai ole tau sanga na oti ai le tupo usia na ui loa ai le li o afio ile no fo ali sili male mawolunga o na pito ofu foi na tupu ai na tumu ai le malumalu. I was so blessed ka ko worship this morning langanga o lenga ka u ai le mamalu le ke me worship tilo Isaia falea nganga. What's the problem there? Angaleokiusia. Remember, Hosea, Kina Hosea is Isaiah's cousins. Isaiah is from the royal family. E ka sengi Usia ma Isaia. O Isaia sau mai ainga tupu. So therefore, wa vea mea fale ainga. Hallelujah. This kaka wo livang mala ulia tua la fakat kali la ba. Kaka ulevang mala ulia tua la fakat kali fangau. That's what happened to a prophet Isaiah. And my tell to spayol kay minga enta Isaiah kong. A kilo Isaiah lea. Ile mamalu ole no foari ole tua. He saw angels with 6 wings. Mayona va aya ile Isaiah ile mamalu yovo angelua. E ono la to apa awolue ufufie o la to mata. Because ele se tase va ai fofonga Yova soi fopea. Apa awe lua ufufiola to vai. Why? Because they are in the holy ground. E mamalu Yova. Apa awe lua lele is talking about their service. Lele akusasa epa ia. That is a service. Daily. So ele vivia ile tua. La faya ngaluenga angelu. Holy. Holy. You are holy. Wa keina Isaia ngawe ile mamalu le tua. Na sengia ile maule Isaia nga alanga Isaia, woe unto me, I am ruling. Woi au nei le tangata, wa o tangata la ngutu. Danga, na aya Isaia leo lele mele angelu male, lafi pole, manna ole anganga pa ia. Remember, fire is a type of the Holy Spirit.
Na sau whaamama ai ka malo. First time ever, for many years now, o ngai Isaia lalo usia. Pa'alongo il siufufonga Yehova. First time ever. Then he heard God the Father, the Son, and the Holy Spirit say, who shall we send? Wai e se ma tote awina atu. Si ilo malimo ise. You can never understand your calling and your purpose unless you are in the throne room of God and the anointing of the Holy Spirit. I am telling you what I falangolangolo wakamai. Falangolangolo poko. Kele la ku visidi lo mafofo. Aulo lo me lilo le malo le fa mai come to the waters. What is the purpose of the water? O le ale fa mo le vai e fulu ai oe. Ke ka ele ai, fa mamainga ai. E kau mawhai, e ke ingu ai, ma e malie ai, and water is life. Hallelujah. Ma Isaia o haule nei, a wina atu, Isaia, nanga ngai le mamalu o, mamalu yo. That's why Prophet Isaiah, the Spirit of God said, come to the water. O mai le vai, the purpose of the water is for cleansing of us, the spiritual body and also our physical body as well, for purification from mamaina o tato loto mo tato manatu mo tato nganga o le leinga o le vaia e fufulu e ka ko manga kwai our old mindset. It's a number one of problem of Israelites in our old fasul ko sanga bao. They are old in mindset. Manga miera ka o le vaia fufulu ka manga kwai. Ke saulo i le atua, e mauale nganga paia, le ia se poko pe oi. Because of the Holy Spirit, o le poto o poto, school or no school before, o le kaime ke whalangolango le mano le nganga paia, e ka kala mai le tua me lilo lona malo mo oi. Pe a whainga ke whea ingu le nganga paia. Tine ngalo le tua ine e tato whea ingu mo tato maridie. It's for satisfaction. It's for living and for life. Especially nowadays. Now we are in the dispensation of the Holy Spirit. Now we are in the dispensation of Christ. Ai kilo le rolang e makua yaka mai asa kangi malonga malo. Don't forget, e lua malo le olanga le kako ki olangi, o le malo le podiuli, ma le malo lea, le tu ai kilo la ile la rolangi vai kemingi, makua I control uma sa kangi le la rolangi ato. Hallelujah. E fou. No, ele fou. Leva nga wa o mai ka ko le fionga le tu ai o ngol ka ko whakaringa kuri man ka ko le o i le mano le nganga paia se fa malama mangi mea me lilo le malo le tua fa yo o tangata fa le nganga fa ke malama me le ka ngo koi nei ma se mea fa inga o me kupu. Hallelujah. A fa foi la we Jones me ku kupu e ala ya your comments me ave lungo Facebook me kukupul malo saboa. Hallelujah. Kuala tole la tong matafa yo la matafa yo tanga fa le nganga. Pray. Tatalo. Fasting for our nation. Instead of put comments on them, guess what? Mga miela oilo so faka ele oil vai. It is. That's what my Bible says. I don't agree. Kele fo kemi ke vai alu protesta isi ka ke siango kai falo malo. Wa alu protesta kakao kamfaya e alu ye strike I falo malo against the government ma pios ma be uma. That is not our purpose. Fafekai le atua wa kukupu meia wa tato loi le moni ma le fa maonio a fionga le atua. So le ana ka we fai. Pray and prepare ourselves. Ma fa ma ina tato le vai le fa mai o mai le vai. Kakomanga o mia le vai o le nganga pa ia le vai ke mile ka kuki ai. Especially nowadays. E ke fa lango I le nganga pa ia. Pa pe fanga o mga fai lau plan ngai ka sanga.
Hallelujah. Praise the Lord. Thank God that you already make a plan, but now is the time for you to rely on the Holy Spirit. Nakia, whakanguinga tato, lefa mai le fionga le tuo tangata fata pepena, a man will prepare his course, but God will determine his way. Olea, e ye yala o le ri, lepe fa mai fionga le tuo tato faitawi, e mawalunga nala na ilo tato wala. So tato te manau mia, especially ale kaimiro kako ye, ile falukte mai o me uma ikile le rolangi vai kaimingi. Everything that prophesied by the word of God, most of them has come to pass. Pai uma singa ke ngi vasun ke ngi ai osol ma fui o dai le ma yulingol. Nena ma. Hallelujah. Lau fai kau dua fe tanga te fioti o la Elia underground. Hallelujah. E kilo ye o ngi me uma le fo. Hallelujah. Me o uma fai lo mai le tua ya, o uma fai lo mai le tua ya. E uma kule mafui ele so o mai ko fa mai. Sawa ko man makiba. Look at the cost of living. Hallelujah. What about the time? Har kai aso ye ke manga ba manga luenga sau avela fanga wo kal por kiki pe fai de voli uma nga sau fai me ai de fe ala lunga le makolela. Hallelujah. Ana ve mai Yesu ma te luku fa fa bolusu malua. E fa pupuina fo iaso. Awale fa pupuina iaso. Ele ai se fa ola. It means e furikua uma ke disiango ongo le sau le ranga le ko le rangi le ke olai. E le o malo lo fo le rangi la fo ia create la rangi si me fa ke le lo pisi. Menga o makua I ke le onge le upole. Wala ofisi de ngia oi o ke kalimai o anga fea nga fai ka o le kuspai. Don't answer me. A o anga fea nga e o sai ko kongo lau page. Lau Facebook. Ngai te aka wa ke le mongi mla fisi. Si o les. Ele fai ka ua le kuspai le vai aso a ko fa ko ua le kuspai ngi ka ya sa o lo. Au fafia se fulu ngoso ko kongo langa page langa Facebook oso ku email ya ku kami mai or ke me malolo nga luenga oso lunga ke phone. I never seen man or woman sleep with pipe under their pillow. Pele iva ai fa kasi se tangata o moe mase tu spa ia lalo longo boenga. Man, nowadays look around your children's room, they sleep with phone. Ngala marka manga pula ola so lu alu fai le pray si o le onge na fa le nganga lu ye ale fa mai Yesu mai le tua come to the waters o mai le vai coming especially nowadays people dying every day e oki kanga kauma ba vai le malo so kamera it means lunchtime, hallelujah. See, or kauanga la fionga le tua ko fa fango ya oi. Ave sa pat pati vele tua. Nenga pa yele se mas, ele se malu se anga di ua I po semana. Hallelujah. The Holy Spirit is not only a mere influence or power. The Holy Spirit is the third personality of Godhead. Eleo se mana di uai. Aya ole persona lo na tolu alea tua le tama. Le tua le alo. Le tua le ngang pai. Nganga fio Yesu la sawi le langi eva mai o te alu e awina mai le nganga pai. E fe sosoani ya te oi. Ea, momua, fa manatu ya te oi mea umana fetala ya Yesu o le tino, fa iloa mai ya te oi mea na fa ya Yesu o ya ile lalolangi, e te mau ele mta upe sufatu se yoane alon fa upe luas fumu malfitu. Luas fumu leono. Mai ea, e saua nganga pa ia e fa manatu mai ya te oi. Fa iloa mai ya te oi. E fina ngalo le tua, isi keimi e vese o kako wa inga. Ai whakari ngang pa ia. Eskei me confuse lo mafofau.
e whakaria ngang pa ia. E sui kai mi o mai a ole fefe. E whakaria ngang pa ia. O ai ke whalango lango iei, o ia ole popole, e whakarikari mai ngang pa ia toi. That's what Jesus said. O kia lua winga mai ngang pa ia fsoswani whamanatu ia toi. This word, e le mana malama i o tātou mawhau le upule. This is a spiritual word. You can only understand this word. Ile ngalue mai o nganga pa. When you're ready to study the word, let me come fight. Pray and ask the Holy Spirit to make you understand. That's what Jesus said. Ike fai kau alo kuspa ia le yo mangaku. Kam fai lo le ave e met kuspa ia mela ki olai. Okay. Ai fatanga le nganga pa ia se fai lo yupi amazed me fai lo me nganga pa ia o langu. E le falango lango le tamai male. Poto. Ai o le mana o nganga o le nganga o le poto o le mala malama. Ave sa po e vi le tua. O le persona lo na tolu o lo tātou tua le nganga paia. He speaks. E whetalai nganga paia, Acts chapter 13 verse 2. He works. E ngā lue nganga paia. 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Na matua ngā lue le nganga paia, le teimera wapo solo. He teach. E a o nganga paia. John chapter 14 verse 26. Le whaka umanga o whai au kia oele mafu anga sa oele nganga paia. Ioane su whawhai po luono mai Yesu e sauea e whamanatu ia te oe ma o hao ia te oe I mea umana ia whaia. Le sa kako whalongolongo kei mira kako whamankunga. E leo uma le ngā luenga ke riso Yesu. Jesus is still on his duties. That tū le tū tamatau o le tua. E whautua mo oe, e whautua mo au. E ala I le mana o anganga paia. Not only that he can teach, he guides. E te ina I tātou Ioane suono whai pasuma tolu. And also, he grieve, e ti ngā le anganga paia. Se tu o le persona muli muli a le tua. E feso e whawhai po tolu sfuru. Aua foi to te whati ngai le nganga pa ia o le atua, ua wha mau whailonga ina I o tau se ia o I le aso e whaola. And do not grieve the Holy Spirit, the Spirit of God. A whena e whati ngai a nganga pa ia. A whena tato whati ngai a nganga pa ia. Hallelujah. Praise the Lord. O le whaia lava o le mea ke loko iai. Ai le tusa ma le fina ngalo. That's how we grieve the Holy Spirit. But the Holy Spirit said don't means don't. Mai ngang pa ia aua. Mai ngang pa ia whamangalo. Hallelujah. Praise the Lord. Mai ngang pa ia oe. Hallelujah. Ia lofa tu leisho so tangata. Do it as the Holy Spirit says. Otherwise, akako le whaial me whai mei ngang pa ia te oe whai mei ngang pa ia tau. Kako whaki ngā ia te ia. Ave sau pati vele tua. Umana fio mai Yesu. Fio mai Yesu. Sau maliu le sa taulo I kale varia. Mau oe mau au le ola. Au le taimi ne olo ngā lue me ile mana o lona nganga pa ia. Tato I le taimi o nganga pa ia, taimi o le lofa tu noa e ala ile nganga pa ia. Ai fuafua I lo fie inu ma lo nau e talia le nganga pa ia. Hallelujah. If you need help, he said, come. Mai sau ia tau. O le vangalo na lua o le invitation. The second part of the invitation said, seek the joy of his presence. For mai ele ngata ni o to mai le vai. Amene yo to mai lava ma fa taule waina. Come and buy wine. Wine is a type of joy. Ole waina ole ata ole oli. Ile soifuanga ma le olanga le ke ola ngile ka ke ola ngi. Pete tali tonu e pete le tonu. Ale oli ale mawe ka ole oli le nganga pa ia. Ale mawe tatou leo li oli leli keswa e faya inga kako yeso uma. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my ha. Hallelujah. What does that mean? Eke akai le makangi, eke akai le fa, eke akai kofofonga, eke akai fa sosonga, eke akai fa fikauli, eke akai asakangi, eke akai le mai, eke akai le oksi pe afai e le oli o le nganga pa ia. Say, come and buy wine. As how my fatau e leise tau wai is that wine is already. Wa uma le fatau Yesu.
Sa whātau e Yesu I Getsemane. Getsemane means wine press or olive press. O le nofoanga e nuti e le fatu o le olive. E nuti e le fatu o le vine. Hallelujah. Sa ia Yesu I Getsemane. Na ia tilo remember. Mo le olive kalangoa mai le fionga le tua salamo se le ua fitu. Ma le vine e talanoa mai le vine I lau ava. Talanoa mai lau whanau le olive. Le fa mai salamo se le ua fitu. Hamene mai o tatou whanau o mai e vea lau ava e pei o le vine fua tele mai. Ma lau whanau pei o tamai olive e vanga vangaia lau ai. Your children are like olive shoot. Surrounding your table. And yet, sao Yesu ngari kasia le alo le tu ele lua. Only one child, only Jesus himself. Sao I Getsemane, a kilo Yesu le wingol meo Getsemane, ole me ngukiele olive. A kilo Yesu le mela o ya te le maliu, ole anuti momoyo lo na tino. Nga ke lo lang kaling fai lo taba. Ke loa le ti ngā o lona loto, nuti lona fatu, mai tala tu spaya na paua la loma te talo e sau le afu ua toto. It means, ngā o ki a Yesu I Getsemane, e le yo o le sa taulo Kalvari. Mea ngā whamai tu spaya na ia mo le sa taulo ma le oli. He took the cross of my sin and your sin with joyful hearts. From where? From Gethsemane. Kilo aku Yesu o yo le live to tasele tu au saungi melo Getsemane o le samake le la paua pa nguki fakolo olive alu le suo le olive alu le wese le olive aya e tu mai le memoni o le oli le nganga pa ya penga foi Paulo tongo le kalis au Paulo kon foi pui I pe fa foi fa. While he was in prison, he wrote a letter to Philippians and said, rejoice in the Lord. I will say it again, rejoice. Oli le li e le au, o te toi whai atu ia o tou oli, where on earth a person in prison, and he said rejoice. Ku ia yo se vai o la poskolo. A whape o oenga, a lai ke kongo le whatpuipui. Wa laka le unga o le oti. Remember, Paul was beheaded in Rome. Ke loa langa whaupunga kakala ilo di oli o le anganga. Ilo di oli o le vaipuna lea I tutonu. Saungi e sala ese le uru mai o lo wote o lo manuia lea. O lo wolo ia ke biso lea. Wa iu ia tau tau sinionga. Wa tau le lei. Wa tau ofi le upo le whaatua. See, joy and happiness is two different words, two different meanings. O le fia e muta. Pakaiga va peo la skofi lau. Asko kongi tumu lau kanga. Aka fula mai lau kanga. Skofi os falele empty o son fuala o le kukusa lau savadi la skofi me lau savadi o fenga lenga la so fua esa malvivia ba joy e kupu mai le kaimi o le se me yo lima joy of the presence of the Lord e kupu mai kaimi ke mai ai kupu le kaimi o le 2024 is a precious year for all of us. I will do Father and make a plan for 2025. Lenga kale, fai plan, le loku for the whole year. Thank Dad for showing me that way. Fai rosters fai le plan ole kalesia. Praise the Lord. Aveltina confirm. Nga alu lesi plan ole for the international ECM. How the time is available to teach the word of God. Everything planned. So in the month of December, so I was waiting. And all of a sudden, bang! Also for say Osala. Naoki lole matu tina 2015. Avelo sala mafakinga yamato. It's my older sister, but it's more like a mother to us. You need help. If so swangi, we always ask o se tina tumulelo. All of a sudden masingo yang wari amaka masinga aso fa yang wari maliulo masala. Hallelujah. 4th of January 2025,
God took my dearest sister, my Pele. I call her, I don't call her by name, I call her big sister. Hallelujah. Loki kana ngoya oi me ka ole oli. Ole oli. Man, never been in my life la fa fonga le lila mo mau ya oi. Ele kupu ya un me ole oli oli. Ole file mu ole. Peace and the joy mo ko me rua yo fa kasi. Oli oli ole. What does that mean? Ole olo iloa le le ole tangata ma le malo le tua ma promises le tua. Ele o se tato nu moni le. Heaven is our. Le kana ngo mele fionga le tua le fon ka uangi kai au. Ate su mal fa o le tu vale o tu lotu. Ana me sitting o di ele o nganga ile le kai minga wala au le tua ile tu fi. Nga avela nga polo ila nga fanga. A ualu. O ke manga o ya malele nga ki fa ya uma o sa nginga e loku o le life church le man kau. Ke manga o ya malele nga ki fai o le winga la famakala not in pride way mo o le le wa mawalo wa vango o ke la unga yo ka sengi my extended family e le ikalia Yesu na makwa yo fia o le wa mawalo wa vango se I fa so ya ile fa o la kanga a o ki ele fa o la inga ku le fa misingo ai ma o ka se mai sa mo Australia everybody was there my extended family ai ngolo kama ai especially my dad's side ko kelo la ko ele ikalia Yesu e fala ngolango le melo le muaudu fala ngolango la kamai praise the Lord dale ngala kala aya te oli ele ai so fe ai so pole ai so masalo salo mai Paulo fa pui rejoice in the Lord. And I will say it again, rejoice, even though that he knew, olona yunga ole beheaded, ole sala ese inga olonga ulu. Ala watala noa mantangata oli wa mauti noa, le ola fava vau. Alua I male manuia. So second part of this invitation, seek the joy of the Lord. Especially nowadays, au ke falangolango lo ako, au ke falangolango lo malos, au ke falangolango lo poto. The message of the time. Take the joy of the Lord. And people say things to you. Let them talk. The more they talk about you, the more known you are. I love that. Yeah. Like the Bible says, nothing can separate us from the love of God. Rejoice. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Papea ne bukanesa. Ole vevela o langafi. Ole afi fefe kama ko koru e peru. Ma koe ki runga le hito le afi. Ai velo I kongu kaka ole tua pe o e. E mai kala ko spaia. E kongia ko kongu kama ko koru. Aba ko kofia. Ala ko mele vai ko ona rejoice in the Lord. Hallelujah. La pepese ave vinga ile tua in a time of trouble. Hallelujah. Time of fitauli men kan ku spa ia ngamakuai. E o tanga ngai ku ku le afi ngoki le velo le afi. Si le ai se meo le tino nei po le alfa mai uma ko sau fa afi le fili I ko kongo lo ainga I ko kongo lo fa ngau ko kongo lo minsi ko kongo lo bisinisi ayat oli le praise the Lord e ke vai me fai le tua mo lo ainga rejoice in the Lord oli le unoa ele fa ka wen kupelo oli le umo fa ka Yesu te semana kalibari mai Paulo le kale se Roma konito o umana fatawina o to ile tau o le mele tu na to tato tino ile tu o mele tu ele ko ya ikaua we were poured at the price. What is the price? The blood of Jesus. Where sa lotoi tato sa lotoi o le toto fo Yesu Kristo le wata sa lotoi ulu ile mesilion paia e per sfuru fo persuma leiva we tato fo ile praise the Lord. Now we have that confidence to enter into the most holy place just because of the blood of Jesus. So kai mea ngai karia Yesu. O mea ia oe. Oli o mea oe. Hallelujah. Praise the Lord.
Sana haleluya, paurungali. Sana haleluya. O ngā kokongu ia orua le ori le ngang pui. Paurungali whanau. Fusi ka kou le. Mana le ori le ngang pui. Mala pasolo Paulo le fesum tau pe fafo pe tolu tau tau fai ta ofi le loto ngatas. Ilalea. Try to make every effort to keep the unity, hallelujah, of the Spirit. Malangaloka ko yaso fa penganga lui tawina itato avela pati vile tua. Sana hallelujah. Philippians 4, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Ori olia sola ile fefe mal popole. Ori olia di ua ile fa no noa. E funga vakul mon mau. Ori olia punai. E puna i taimi o whaingita fa fita uli. Ori olia tupu ai le mautinoa. Ori foi ngau le ria. Pa i mele na fa malolonga i antoe. Tasi la fe iwa se lau iwa tasi. Na alu ele tala inga i Papua New Guinea. Sifulu walu tama sifulu iwa teini. Ia kei mea ngala karavou. 1991. Alwa kei mi kongua ngalwa kei mi oktopa lu tasi iwa tasi. O lae sau le kalaanga o le maifole o le malaria le whiawea i ngamu. Le pe ai le limo kaka, pe ai ma stroke kaka. So, ke makuanga le whewhera sko, ngai o le whewhera sko, ngai ngama ko o lae nga whaile open ai o taro. Lala yei ta maa, tina ia masa, o fuatai, maisi sa yei. O lakulo ask for prayers. Ai le yalu le malanga le awhi iwa su 1991 le yalu le malanga tala inga i Papua New Guinea. Nga amai ele tai malanga mo tala vai e lua vai aso na inu ei vai mo le whamai dea. 2 weeks. Nga mai kala vai. Ya le tua. A le kaimine ngā le ori oli o lo tala vau i le li. Ngau makoe o vai fai va venga o le tua e ala le whamalo longa. Ala lai le mai le matutina. Matoi o vai tino ele ngā lua le mana o le nganga pa ia. Na malo lo ele matutina. Nga mako o vai le lei, nga o kū fo i lo whako kua mo whako, o le kaimea ka woso le mai o mam, o ke tūlu mo, o ke kalangoa i instead of her, o ke kalangoa i le mana o le anganga le anga o sakangi, o ke whetū i atu o le swafo i su, nga malolo. So le lava lawa i lo mindset wo seki au ke le koe, ave se inga le taltonunga le o le mana o le anganga pa ia, ma le oli o le anganga pa ia, lava le malolo, o saulo fai a ta mama, ta talo moa o mo saunga le, a mau ka kalo o tara saulo fa elva ma ko wolo Papua New Guinea. Papua New Guinea espel sa pe me la workele e lene elva. Ai pe o I me ke sa vali mai malau ako o. I me sa e fai lo le customer fai lo passport ma fai o paperwork. So nga ku o le va ama ko la mai la lo le i lunga le. Pe minga lene va so le vai le kau fe kuli ko ngamu. Everywhere, mosquitoes everywhere. But I'm telling you what, I'm not just saying this. Le kakela le faunga le ngang paia. O le kele o le pai o le ngamu ma le u o le ngamu lo urima. O le makua I punga lo oli le manga o ngang paia. Sa lua vai aso le ngakale le vai ngai ngoi vai ale fo ale al makua malanga. Kele ingua na la o kangole ku lo freno ale ki la kli o karene le fo mai samo. Pakule ya ale ki kanga ka afita ka vai le. Mai aleki makori volong fo mai olong ka mai fo mai pa fela pa ke we mai tango ka ofi ka o ke le ingon o le winga o kala lo ke lo o le fe aule ma ke o ave o le mana o le nganga pa I e fa malo lo you taking the good news so ele make sense lo wa ave kala le le ala le mana o toto ke biso Yesu ale o ke fa mo ile la li ma ka mai tai fo mai nothing's wrong with that. So kangolo ku ya ale kila utala vai mo luvas malelei pa ale ki kango kafi ale kila kalva ma ko kangu fo luva ya sungai Papua New Guinea ko yo fo ile fo mai vai ya ingu kai miale mama ko ki ama say sorry pa nga pele ko dio passa sepi pa ulo le fo mai advice how we passa sepi mai ole mai le mo ko ngonga mai le pa o kile taking ai pa ku it's okay it's all right. Kako o ave kako ngaruenga winga lokala afa pe na kasi iva kasi lenga ku poin mele ele ingua le vai le luva ya so ngai kele ingua foi fala au luva ya so ai fai ka wi fola lo ofia wo lus fulu man kupu ya so 24 years thing esa ele fa pe o sa mio ua ton okay
Remember la wa me kongu ma ka me kongu o Yesu ke ai ole tonu ma le oli I le ali. Le ka ko ke pese the joy of the Lord is my strength. When COVID came, no Saul COVID. Luas fulu ma lua fulu tasi. Fakun ma ko ainga fakun tina la inga o fai ko kui. Le fai au filinga o ko. Ele tu ai ale fa malo loleli. Ele ma le lua fulu kasi le me se ma ko falinga. Ui. Hallelujah. And once again, ele fa pio sa mi ko. A le tato loa me lilo le malole tu. O kaka siringa o ki ngai le vai ke me covid. O fai fe au. Fai fe au ngala ko la inga le fa ko kua. La inga le mana toto ke riso Yesu. Na unga me lilo le malole tu. Ara mai o fai ko kui. O ko ke le uskai malo. What? Fe ngi jasinda. Lo fe me la o. Mai o ke le uskai malo kala buspa ye uskai me. Afa mai la malo le ko fengi lo kula ka ko uskai ye. O fai ko kui wala le ko fengi ko abel kala inga le fai ko malanga fai passport. O le tui. Na le winga lo fam kalang. Ele sa o nga foi le amesu ye lo. Tatonuma. Ale ka ka ngo mo ta u le mana o le anganga pa ia. Ma le oli o le anganga pa ia o le tu. E ke ai lo. Efi. Ke ai lo ta to tu vale. Ave sa pat vile tu patia. Mai sa pa kuka o lava ina le funga mai le vine. Le funga mai le mati le fosi fu o le vine. E vale foi fu le olive. E le tupu mai foi ni mea ai le fanua. Fa matia le lafu ma moi le lotoa. E le ai foi ni povi le lafu povi. Ai pe chai o te oli lava ya te oe. O te fia lava i le tua loua. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Mai tapakuka. Tama ya wo loi fai alo fina ngalo. Fa kolu lenka kalo sapakuka i le tua. Ma le tua le ai. E le suia fai. Ko le makia mai le ainga. Hallelujah. Kau e le ko sa pakuka. E ia e tupua la nga le tua fe tala le tua le se fenga suia. Lolo sa pakuka me la o nu. Pai lo malanta tinonga le tama. E funga mai le vine le se mati le se olive. O awa. Tu mawalo oli le. O luinga la kala oli kupu me weba ku kapoki o enti le kapoki. Su e ko kapoki aka me le kapoki o ah. Hallelujah. Praise the Lord. Enti le kapoki. O ela le tanga to le tua e kupulo oli le li. Hallelujah. Au le nga oli ke oli le li o pia mese ke o ku mese se lo fai ko. Hallelujah. Praise the Lord. Fa kau le va ko. Hallelujah. Me fai ele na le fa mai Paulo le kale se ko nito me le fai ele fa ngo nge talinga ele yo fo le mafo fa o le fa mai le tua mai my ways is higher than your ways and my thoughts is higher than your thoughts. E silio na maulunga. O manatu lo to manatu mo wala silio na maulunga yo to wala malvanga lon tolu o le vala udia. Third part of the invitation, seek the word. O pole tua e mo mai yo to mai lava ma fa taule waina male sua susu. Come and buy wine and milk. Milk is a type of the word. O le sua susu o le up. The word. Le pengo fa yak o le onge ngume la kasi le langi vai kai mingi o le upu alea tua a pengo fa malama ya ki o le tupu mo mua le tele maleano anoa I o tusipa ia a le tupu mo fo I le amatanga. Hallelujah. Le tulangi sisifo le meka o le onge le upu le tua. Esa there is another book that famous and more famous than the Bible. Facebook. Why I'm saying that more famous than the Bible. Christians and non-Christians they spend more time to the Facebook than the Bible. Kaka kongu makakale kongu, kaka kesiango makaka kesiango. Hallelujah. O matua puno no mamoe le Facebook. Ai au noa masasa ili le upu alea o le tua pen fato le upu le ola. Hallelujah. Mai Paulo ko nito kon mo ko nito tau pe tolu foi pe lua na o fanga ya te o tau le swa susu. I gave you milk, not solid food. Hallelujah. Awa mata na fanga lo ngalo tangata le upu le tuas. Mai nisi ole
The Bible stands for basic information before leaving earth. It's true. Hallelujah. Bible stands for basic information before leaving earth. True. O se aonga, o se whaapunga, sili o na whaingofie, amene ma whaamaunia, hallelujah, a tātou te le tuua le lalolangi, nei, the word. Le upo le tua. O le upo le ola. Pau leo tātou wala I malo le upo le tua. E whamasinoina e tātou le upu. E moni mau foi le upu mo tātou. E whātou mawina foi tātou I le upu. Isaia e whāsuru foi poe valu. E manu mangu le mutia. E to uru le funga. Awa fionga lo tātou e tua e tu mau lea e whaavavau. The grass withers and the flowers fall. But the word of our God stands forever. Whamai e mangu le funga. Mangu me tia to uru le funga. Au le upo le tua e tu mau. You know when we stand before the Lord in a day of judgment? E whamasino oe, whamasino au. E le tua e tu samara ta whanongo longo le aso nei le upo. Hallelujah. Praise ole aonga le prefeto Isaia. Pau leo le me tu mau. Ke leo le tala I le wii ma le mauoa. Nakule mau ova ko la e fala lango mai a per amo ile fatfato fama lango mai la salo le fatfato a per amo ile la lo langi ngen ka ko ye sama kiva la salo ai mau o ile up esa fa ngalo nga fale malonga inga mapu ye Yesu le la ka ko saung il vai temo le seta time of Easter feranga inga Yesu from Bethany to Jerusalem Jerusalem to Bethany ile fale o la salo mo na tua fa. So they spend more time with Jesus. E makiva ile tino, le aingi tupe, le aise ka vale, hallelujah, ai mau oa ile upu o le tu. Le la kako lola e se sengo tanta mau oa le tino, ma tanta mau oa le upu. Kilo akulas ia le mau oa o laia, palango lango la salo le fatu Abraham. Abraham o le anta o le tu. It's a type of God in the Old Testament, hallelujah. Lai falango lango ia Abraham Isaia ia le rasalo onga sa fa pengalo ngo soifua nga ola I langi sa falango lango I upo le tua o Yesu ke riso just like us I lola kalia ale mau ova mai ya Abraham mai tuli mai la salo asinga vai nga se fasu sua I le vevela ole afi le ungo tanganta e mau o le tino e mativa faaleanganga e mau oa I mea le tino e mativa faaleanganga I leise upu leise a fionga le tuo te ina mai tala tu spai e varau mai Abraham o le mau oa whangatahe le mawhai ua vāta ua male tatou male afi koe alanga whamaia koe kuli lala salo I lo e ia uso ko lima lei aua ne I ui mai le awala na ui mai o lala awala na ui mai ka whiri sau ngoa I malose o tino ka whiri sau ngoa I tamau a inga mai auangi I ui mai le awala nga usa wefa mai altala Abraham pe kuli fo ila lo se tasi wot e le aia kad komu ai olo ila lo le ia mose ma le au pero o le iai le Torah the Pentateuch po le upu le tua le fionga le tua o lo iai le fionga le tua le lo ia ta ina maala e fai e tatu na mo le ola e fa mai le fai pe kuli mai fo tanga te wote le te tonua pa pe ngatso I fuanga le tatu iai. Hallelujah. E fialu le malo le tua, mua, talia Yesu e vea malima faola, talia le vai o le nganga paia, tu mau le oli o le rii, po ame falute mai lo soifua, o ame tutupu le tato siso manga, tu mau le oli le rii, ai meise ia ola le upu a lea, ola le upu le tua, ia le tua, si, fa fena ta ua tato ola le upu le tua, e tupu le upu, tupu te miho o mai fa fita uri. Paulo tu se tala noa mai lo wana nafi, tala noa mai lo so, e tala noa mai fo ilo waso a taiao. Okay? A tala noa mai lane tu si lo wana nafi. Guess what the Bible says about your past? Ma mai le tua. Pe yo le mamao sa sa isi fol me on ote. Lafo ese ina yo fafita uli. So, according to the Bible about your past, we have no past at all. That's Eve. We have no past at all. Guess what? E kasi ya kakale fa mga kumaya o elo past. Oy, o sa ani. O langa ia nga makafa yoi. That is his duty.
to remind you about your past. Guess what? E leo malama Satani lo lumanai. O le ola e whaavau. Au e malama lumanai o Satani o le afi wha. La ele prophecy va mai sa ole angelu sai le fili ai lafo ko fe o le afi se ole. So e ta ua lo loa mo tatu wola i upo le tua. Pa o ngale upo le tua. As I said to you, this is a practical book. O le upo e ola. Asangi foi o lui tau to tele. Na ku gelo uma i le tua. Everybody know God is. O le perfutanga foi ngai Jeremia lo mtau petotoro. Ma yo naso nga tai ele to sia i papa maala upu. E tu si papa ele to e fai foi le si i le tua. Wai lo e tangata uma that there is God. But the difference is, e lo e tangata uma i le tua. But not everybody believe what God says. But se singa nga. E ke loa kako ke loa that God is exists, but not everybody believe what God says. Tato te leta tonu me fai mai ai lea le tua. This is God, according to the word of God. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word was with God, and the word was God. O le tua sai le amatanga, o le upu sai le tua le upu, o le tua fo i le upu, se te tauan tato talia le upu, o le praise the Lord, o le mana vanga lo tato tua talfolea Paulo le ia Timoteo. Tus pai o malava mai le anganga o lea tua. E o ngai o hao. E o ai. Pa tonu. Pa poto. So e mana o mie tatou le fionga le tualewa mai o mai whatau le suasusu. Se whawhai po ono mai o whao matia lo nuu ino wale se poto. O e foi nai te e atu i le poto. Mele o te e atua i ate. E ate oe. My people are destroyed or perish from lack of knowledge, which is the word of God. Because you have rejected, ignore knowledge, I also reject or ignore you as my priest. For my ke e fo ia ki oe. Ya fai tatu te e le fionga le li. Amene, po le poto, po le matau i le tua. Hallelujah, ave sau pati ve le tua. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Upe lua mai seale mea e avantu aia o tau tupe i mea e leini mea ai. Ma o tau mea na tinga ai o tau i mea le ma onai. Se i matua wha longo mai e ia tau. Ma o tau a ai mele lei. Fia foi o tau loto i mele lolo. Amene. Praise the Lord. Hallelujah. Wa mele lei ren tato wha longo ai. O le wha unga o le anganga. The Spirit of God. O le oli le anganga pa ia. Ma le upu o le tua. Hallelujah. Me mulmuli, o le vaenga o le tātou walawino o tātou tusi whai tau, po tātou whasoa neta au. Hallelujah. Praise the Lord. Whalongo i le atua o whalinga. Listen to the Lord of Revelation. Nā sau whai pui rua ngan kako whai kawinga. Why spend money of what is not bread and your labor on what is not satisfied? Listen to me and eat what is good, and your soul will delight in the riches of fear. See, a kako maonga whale anganga, oli le mano le anganga pa ia. O ngā sosoangi mai lo le atua mea uma tātou te mana na oi. Then God will provide according to what the word of God says. For mai maona i tātou, mamari lia i tātou. To su e tasi ala utusi de se inga lima. Pai kaumele fo upo e whaama le lima. Manuia e mau e tangata e whapena ona ta ele mainu le vai pe ona fola mai. Fai upo e whaama le lima, Isaiah 55 verse 4 and 5. Pai tau mai, la lata umal tātou whasoa. Foi poi fama, foi poi lima, a mola tu spaia, a mole, tu fai tau fatas, foi poi fama le lima, i ya. Si mai whauta ua watua ia to e whai mamoli mau i le nuu a. Praise the Lord, for mai o ngu o sa le loa oe, o ngu fo i le loinga oe, o le ale o le manuia o le atua loa, ta tala mai ia to e lo fangia e ta ua tangata, le ngata fo i amana ia e ta tau ono le whaotanga ki riso Yesu, ma le mana o lana upu. Fai poe valu ma le iwa, fa ma le mole to e fai tau fo iei, fai poe valu ma le iwa, ono fitu valu.
Maleiva, whaitau ia. Yo tau sa ilia Yova manua mawhai o na maua o ia. Yo tau wala au ia te ia manua lata lata mai o ia. Ia la whai ele amio le angalo nala. Ma le tangata anga sala ia ona aia e fo i mai a Yova ona lofa mai ele o ia te ia. Ia fo i mai o tātou atua. Awana te matua wha mangalo ina. Awa o manatu ele o tō manatu. O wala ele o tō wala. Whetalai mai a Yova. Ile lalolangi. O whapena na sili o na maulunga o wala. Yo tō. Pamaya yo tō sa ili a Yova manua mawhai o na maua o ia. Ele o mamao. Dale mamao le tua maoi. Le mamao. Te te nome tō sufai pa sumar wha mai ua lata mai lava le upu o loo yo tō ngutu mo o tō loto. O le kiinga ia ina ia o tō whaia. So le kaimea le kako ke whaia le upu e tusa male o mai le whionga le tua. Sana haleluia. O ngā maua le ka kou manguia i e fola mai. Nana manuia na awe ia tā vita na whaila o singa whengainga ma tā vita. Maia tā vita mai le motu lo a inga i le nofo ali o Israel. That is the promises of God. O whamanuianga ngā le tua e maua tangata i nau le anganga pa ia. Tangata i nau le oli o le anganga pa ia. O tangata i nau e ai mainu le whionga le tua. O na maua le ta ua manui e whamaia. Whamai o ngu le loe. Hallelujah. Praise the Lord. Nuu foi na ele loa. Mai o ke avatu ia tu. These are the blessings and the promises of God. Pea whai tātou te whaia, ma tātou talia, le vala au lia o vala au inei tātou mai o mai. Come to the waters. Mai o mai le vai. O mai e whaingu, pa tau ma ai le sua susu. O le upo le tua. So peon ka koe le nei tai au, i ele li. Praise the Lord, peon fola le tua, ia tā vita manuia le tua. So e mafuon tātou mo le manuia. E tātou le maua manuia o le tua. Le peon whamele whionga le tua. O no tātou manatu. Peon tātou au ina mai telo taimi, our worst enemy is not Satan. Our worst enemies is our thoughts. Tātou manatu. O no tātou te le tali tonu mea whale anganga. E tāu al tai au nei peon whamele wala au le tua mo oel nei tai au. Come to the waters. The Holy Spirit is available for you. And the joy of the Lord is yours. And the word of God is yours. Just listen and obey to the voice of God. In the name of Jesus. Amen. Glory, hallelujah. Tato tulai, let's be upstanding. Tato tulai, mai mamalo le tua. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Tāwai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328. Or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.